habitat. Huy, kaputlo nun pagdali. Dai. Ayaw mo po. Yan sana pagpangitlog sa langgam. Pagpangitlog. Tagalog. English man ang tweet ka ng Tagalog. Tagalog lagi. Sige na, pangitlog na. Nakagiiro dira. Hey baby, close your eyes. Come here. Close your eyes. I have a surprise for you. Close your eyes. Look. Hala, wow! Hala, ninduta kayo. Nindut kayo, Roy, kana Roy ba na? Di na makita, Roy, kuyaw kayo na, Roy. Nindot kay Cole, ma-amaze ka Cole. Come here. It's very fugs. Wow. Seems like what's Stop the world! What can you say about the place, Tio? Ninduta kayo, para no? English. What can you say about the place? I'm beautiful, please. Oh, say hi, baby girl. Hi guys! Nasaan ka ngayon? Kapag. We have a bird's nest here. Hadluka Roy, Koy! Huh? Hadloka. Look. Go. Who wants to try? Tiyo, hadlok kayo, Tiyo. Teo, okay ka lang ba dyan, Teo? Dako ni mong tao. Mahulog na kadak, Tiyo. Uray, Oh, ikaw naman. Tara, follow me. Masulot na lang kami. Hawakan mo ko. Sa mahulog ka ng kuroy. Video ka dito na mga ay. Agay. Ay, sa snake kasi, dungan bata. Sige, caller, di mo basa camera. Mahal ko. Mm. Come here, huwag ka na matakot. Don't be afraid, I'm here with you. Adi ko ay gulit ka? Oh, balik. Balik, diri na. Walang bantay. Patay. Laka. Sino ba man kaputlo ng PC? Dali, snake, kaputlo ng PC. Wala pagdali, snake, kaputlo na ng PC, snake. Hala. Kaputlo ng PC, snake. Huy, kaputlo nun pagdali. Dai. Ayaw mo po. Yay! Bye, snake! Bye! Sige lang sana pagpangitlog sa langgam. Pagpangitlog. Tagalog. English man ang tweet ka ng Tagalog. Tagalog lagi. Sige na, pangitlog na. Nakagiiro dira. Sige na, bye. Dala, naog na.
Ayaw, dili naman na masaka. Ambak naman na panaog. Slide Hindi back na ka ng slide. chinilas. Parta na, palitan mo. Lagi, tagsay sintar. Panglaki snake. Jasper Amorin. O, kanay na lang yung game. Tumatik. Kaya. Acting lang, kanang mura na kag nag... Murag dismiss nga. O, halika na. Labas. Sino lang gugulo sa karian ko? Anong gagawin mo sa akin? Karian ko? Gagawin kitang butete. Bayad kayo! Mazumbi magagalit. Wait. Game. Imbayaw. Imbayaw. Hello everyone, we are here in Imbayaw, Bukidnon, and ay atras dia. Okay na. I'm with Medyo Maldito, Flip, and Lester Capuno. Lester Capuno, how do Mr. we get here? You just have to... Okay, boss. Man, dili pwede magdaog sa kinan dili. English only. English only. Bring your 4x4 here. Yeah. Not your 2x2. Ito ba tawag yan? So this is the Hobbit house. They're making it to a Hobbit village. Now 1, 2, 3, 4, 5, 6. There are many houses here. It's raining, but it's worth it because it's fun. Hobbit house. So guys, we are now here in Malaybalay City's Hobbit house. I'm with Dance. Hi Dance. Yeah. Then tara. Ang face track man. I'm also with Jasper and Lister. Oh. How are you? How's your experience here in Hobbit house? Yeah. Feeling wet. Very wet. Very wet. You like it wet? Yeah, man. English. Kontra layas na ta. Where are they? And we have here a tree house. Saka ta diri kung masakaan ba gid nga tree house. Masakaan gid siya eh. Because it's literally a tree house. Wow. Nijit lang. Hindut ta diri eh. Guys, look around you. It's forest. Hey baby, close your eyes. Come here. Close your eyes. I have a surprise for you. Close your eyes. Look. Hala, wow! Ninduta kayo. Nindut kayo ray kana ray ba na di na makita ray kuyaw kay naroy. Nindot kay Col, Maze ka Col, come here. It's very fogs. Wow. Wow. Seems like Stop the world. What can you say about the place, Tutu? Nindut kayo para no. English. What can you say about the place? I'm beautiful, please. What can you say about the place? Such a wondrous place. Sa Aladdin bitaw to. Balik, Col. Look at the place. I wanna see your face. Saman. Wow! Lanindot ito. English, what can you say about the place? It's so relaxing, it's so soothing. Abot nila na. Hello? Kay Uwan man. Uwan na. O tara. Niabot din Uwan. Dili dool kay. Picture ko TV. Kaisa lang gyud, kaisa. Dili kay Uwan na kusog na padung ng Uwan. The rain is coming. It's very nice. Indot kido. Abot na ni.
Ano sa mga hato kanina?